akwanya no mo de ato ho no utie mu a na kire se e o pa kire se obi a o de bibia hye ni mu e wo party ni mu bia no ya to ho na yen kan ye humbom na wa o pese wa akwanya se wa ga bibi mu no bra oma bia oma prato I think say a good idea enye ade bia e ha adwen bebre esi alankash ba we okay debra nya alanka no oba say wanga say ade na wo ye no so wo unim say o kasi wanu ne ho oba we okay na wanu ne ho a no nko so wo so okọ social media ne so nsem o kan fa na nado kufuo ho saa nyuma o ntime nye inti no enya de ono kora oba ya tem de so obeba no obeba oba party ni mutse se na me no mienu yete ye oba be so TikTok o ma party ni mo obeba oba party ni mo na me bisa mpanfo no se oba party ni mo ya be ma ni post bi ana ya de omo se wo ba party ni mo wo ba as new member inti no oba for say new member inti na no de as in some for kra so mpedodo na ate atefo ye de me de benfo decision no ma take no de eboa ma obse bibia odi ahye omu ade bia waye bia omo mpenfo no ngunu say ni 6 omo ye na omo agi atom ade bia omo show kire frempoma boot for boot wani anya ho no jemu na bra na omo no won kasa atin say answer na beba no omo no wo nkasa ye bi omo no be de ebeka answer na omo giwa omo giwo omo saba party mo omo the confusion there ba omo to no omo hawo ni na ni tawo ya ba omo ya no so omo ye den ya omo ye de me party ke mo ma be ni pe bi mo party ni you because ala ka se ye ba ko ni empress akoto the party eneni na na yire enna masitia bloggers ka edia to ma e ko so be ni asefo no ana ba o e tedi ba o e se ala ka se yire na sha se ye sa ade musumu ko party bi ya ti na mo ka sada ni e mu do ko ya te se sala information no mu ye ti bu ye wi what we all na say ya ma ye party ya ye what onu ye ye ko fa na pa fo ni desire no so ye bo bu ni na amra o wo de ka no be ti ya yo musumu to so mo ma omo mo ko independent na se ko na bi no mo hu ye mo party ye ko contest wo be tu obi be tu a obi to say na mo resen na se ko no ga sa ko fo ni na ka mo make e bi a chin aguna so ya ko ya tina so aguna so ya ko na sa 7,000 ko tu fo ni ene ma NDC ni le fa ko na mo ni le party ni mo tu mo selfish interest se na grassroots for the jina na nkola na jina na ejulu mo we say o ma ye mistake so ma ko to aba en na mo telefone bi anno so so some telefone na de contract akesi ati ama ye na de ama ye ye say de ko constituency kura na ka tema ko ni le na waje aboso amba enelo olu bi awa sai bi cha be ka ke say obi am ya na osika amen ko no mo bi sika o ma ye say ye ba ye say ye omo mu bi sika ma no omo ba na no ya sam george no atoka oti unless I need to feel wo check it the dollars na so to best na so to money oh yeah we am the dia kan for ye do so bia no abo sha be ani bere den titwa baby I can for do so bia oh so omo the lawyer to the party just imagine say omo to swear oath edu omo abakan na so oath so mo the party as am about to you and before ye never got say la o ma wu se ye ka bo ni ka ni ya kasa ma ni ye mo sa mo ma ba no wa be distract ye so mo ye dey you be mo ye so there are some people who see them in time no ba la ka se do o no to la no ba ye be ya no we kwa na ka ye be tida kama mo wa ka say ye be ya e ja ma bla ye ni pra be o ye ben na o ni na se for no bu o ye me mo ya nu we be du o ma ta ma mo we say the friend is so musa to be be du ma to o ye ni ka bo ni for sa ha
ọmụ chairman buti na asawa ama ọchọ na so ntimi ihe acting chairman Libya your friends bụ wotụ na mudi obi akoma so ade ni ye mase akoma so ade ba akwa aka so ọmụ be yes ade so be free controlling la ama ọmụ nti wotụ ọmụ ye nipa akoma so ade ye de party na akoma so ade o de munye mistake go that office where they make by grassroots people young boys na be shame go ade mo esi mo do so o de mi train into game kasa say statement and I say krata na yempeni dia ba bonten no enka menkwa madwen dia enkaye say ye wo party form penifo bi omo ankasa fi se bibi nti no omo bufu ya omo tete da ya na so omo kwotena afie nti me so kakra me meka ne say omo ba mu dia sisi ane dia obi anya opepa no ana say sa remorse na so de ba say oba be kan ho na ya bo ochin what do you call it osun lechi dom na say ya dia kwa akodi tumi na ka me ko ade ankeye na emom no omo ba nyama omo beye no ene be kire say omo ba no opepem ana say omo ba aba be say ekuo no enti se nka disi anka krata ba bontin dia na nka akwakoye say oh omu nyina eba ne de nka yemfa odo eni akoma pa yemfa nti omu na se omu ba na so ma ombe ye omu ho papa bia ye nim no de a ono onfi ko no so begu ko ne de a na ye hu bebi a koma ne si ye kan say misi bi pefu se den na ayam penifo kan because yeah, in early election. I remember say Kodua ba ahano oba Washington chapter ye meeting. Yeah, early election say sa mente me ho ase ne sa kasenditwini na ni say ebi mpo be mu a ye betumi ayeye ko na emomu no say banas ye fro na say one te wo ho ase na say still na damage na ekoso a wo sa nipa no wo ni chance say o se keep wo ko me ndem fa wo nipa wo ye wona wo so akuo no kra etia ekuo no kra kam emomo a eda no so a ombe fam wo efi no ntisi na kata aba say omunyina ambra no mesro bibia so bia nka na koma ntumye na yemfa pepa yemfa nhye omukwan meso mo ba na so mo kasa bi entwche ye na se enko ye a eja yesu enya platform ye a ye betumi so e bia hye omu nya bia hye omu because eja kwabla private better price ye dia ye no wa wo beba na wo ncheda eja the person wo ba do boa ne tumi akon akon ni aginkunim ama doctor na say whoever obeba no na no so no ye do so we ya mo ntimi aka me kwa dia nkeye because we share nipa bebre na